Amita Centro de Graaf, Hospital Sempertij. Ik comecei a trabalhar desde 1 de setembro de 2006 como leerlingverpleegkundige. Depois sei, eu trabalho como verpleegkundige riba piso 3. Depois eu tenho oportunidade para trabalhar na dialyse, mas ik vervolgopleiding para dialyse verpleegkundige. E agora que eu tenho 10 anos trabalhando na dialyse. Eu estou trabalhando donando pacientes zorg. Besides sei, eu estou VCT, sei que eu verpleegkundige met coördinerende taken. Met traha rooster, met traha week planning nang, met traha MDO schema, met ning waar tambi ora zorg manager natay. Na dialyse nos pacientes também 3 vezes pasimang, maioria de nang, e bota criar banco nang e sei ja, nanta echt família. Dus nos está echt guia nang, stimular nang. Tem hora não, ja, não está assim na fase para bem dialyse por hora, pero ja, zij está echt banco para criar com não. Me estima ajuda gente, zij como enfermeira, me tá diz love what I do, dus gosta, ajuda, uma me pode donar me tá donar Ito está echt een surprise para mim. Nanga esconde bom. Não está na altura de nada. Dus nanga ganha bisami ko meeting ko bay para vergadering, Zoom vergadering. Ora ma yega nang madiswak nang abri porta madiswak binha e emotion nanga subi mawak mi família. Tá echt een surprise para mim. Wat ik van je collega's hoor is dat ze zeggen dat je een safe haven bent. Je bent voor hun echt een hele betrouwbare persoon die een luisterend oor heeft. En dat is niet altijd even makkelijk, want we praten altijd veel, maar luisteren is toch altijd wel echt een uitdaging. En dat doe jij heel goed. Dus heel veel mensen voelen zich heel veilig bij jou en heel fijn bij jou. En dat gaat over patiënten. Dat ze bij jou echt gewoon hun vragen kunnen stellen, dat je ze altijd helpt te motiveren om weer door te gaan. Want Cynthia está de nos pilar no departamento de dialyse. Cynthia tem hope, amor, dedicação e paciência para nos pacientes. E Cynthia é uma pessoa que sempre tem. Eu quero agradecer a toda a gente que a nominado como empregada de Luna. Eu quero agradecer ao team Dialyse e minha família. Thank you from the bottom of my heart. No Sempertij.